Muraho neza nshuti bavandimwe abakunzi ba Frank M Official, turabasuje aho muherereye. Imana ikomeze ibagire neza. Tumaze iminsi tutabatamwo bishasha ibiganiro, no munsi ko murabona ko turi babiri. Muraza kumenya igikurikiraho nyuma kabisa. Hanyuma reka twegereze wacu hano kugira ngo abashe kutwibwira kugira ngo tubone kuganira. Karibu twibwira. Vuge cyane. Umudinzi. Patience umudinzi. Hanyuma patience. Vuga cyane. Sigura kwihangana. Kwihangana. Kuvuga wowe uzawihangana cyane. Cyane. Ni ikihe kintu umaze kwihanganira mu buzima? Inzara. Iki? Inzara. Inzara. Ni ukuvuga mwebwe iwanyu inzara ni hatari. Iratwishe. Irabishe. Ariko kino kiganiro abantu bo hanze y'ibihugu ba hano mu Burundi mukikurikirane cyane. Uyu muntu asigaye afasha abantu benshi. Noneho ubushize twabafungiye commentaire ariko turayibugururira kabisa muyitegere neza. Hanyuma ikiganiro turakiganira nawe kandi uvuge cyane kugira ngo bizabyumvikane. None se Patience uherutse twaraganiye nawe kandi ibihe twagiranye ibihe byiza cyane. Ndibaza ubu nyine ishuri ryarafunze tuzokorana bihagije. Tugira ikibazo. Tuzokorana turi nkande nande. Kandi nande. Aho ngaho. Kamusaza wanje ari. Oya, jewe sinzokwemera kabisa. Nozi bo ushaka tuzobe gute? Tuzobe nyine tumere neza nyine kujya nyine kundi. Ukuwe kundi. Tubizi ibintu bigezweho. Bigezweho. Ayi. Waba nkumbwira nje ntabyonze. Hanyuma nukuvuga ko turaganira no munsi cyane. Turaganira bimwe bikomeye. Nukuvuga muri make je ucanzanye hano. Nakuzanye kugira ngo tuganire kuri akazoza kacu. Kazoza kacu cyakazoza kawe kacu. Je nawe. Niko je nambona. Ndabyumva. Urabyumva. Uraza kubyumva nta kibazo. Ndayambira. Hanyuma nukuvuga ko jewe canzanye hano. Jewe naragukunze. Kurumva? Bindira manze mpeze kuvuga nawe urabona kuvuga. Ngaye. Nukuvuga ko naragukunze. Narazerereye muri gisagara cyose ndazerera. Mbura umukobwa usa nawe. Ndavuga sinobigumana ku mutima reka nzobigushikirize kugira ngo numve kuntu nawe uzakira. Nikose. None ukoze aho hose warazungurutse ubura umukobwa. Abakobwa ari benshi kandi beza kundusha. Nukuri narahebuye. Narahebuye pe. Ko musore. None ko anangire gute? Kubera iki? Nararebye hano hose nta mukobwa n'umwe ndigera ndota mu ijoro atari wewe. Ndota. Nukuri. Hoje ndarakurota. Uzondotaga numara kunyiyumvamo. Bizava kure n'ukuri. Bizava kure gute? None se ni ijyambere umbonye? Oya si ijyambere nkubonye. None niki cyo tumusubiza ukumva? None se nyungu amamva kurota umuntu. Bivuye kuki? Reka je mvuga yanje yose nyamare nimara nawe ubone kunsubiza. Nimba wange ariko navuze. Nukuvuga ko jewe naragukunze. Cyo cyambere. Nagukundiye ukuri ko nyine wawe wibona niko nagukundiye. Birangize. Bona ko ntobigumana. Ndavuga reka nzobigushikiriza kugira ngo twumve kuntu nawe bikuko. Naragukunze bikomeye ku buryo no gusinzira. Sinzira. None jewe kintu nifuza ko tuba en couple. Uzonshake se? Niko kuko nyine. Usijewe ikibazo.
musaza wanje hari uwundi yashakiye wahe n'uwo hanze da wowe werekana n'ibyo ngibyo ariko ga werekana n'ibyo ngibyo urukundo nirwo rukenewe naho bariya bo hanze bo tunabiteho jewe kubera ko jewe ndagukunda cyane yaragera gushaka byaragera gute oya sinamva ko ngo no gushaka ubunyine tubanze kwanza dukundane asigaye Imana igiye izobikenerera tubone gukora ubukwe kurano tutaberanye ni buke ariko bukeya gute kera urangaye si ukuvuga ya musore we ariko nyine wasanga je nyo kwemera ariko abavyeyi banje batabikunze none se ntukwije imyaka yo ndayikujije ariko abavyeyi nyine kibora wabemera uzusanga nyine ari umuntu usenye ushima abavyeyi nawe ntibamushima ugasanga abavyeyi nabo banshimiye uwundi none wewe nta kibazo jewe manzi unyemere asigaye izo abavyeyi tuzabimenye nyuma ariko wanje kunyemera basi je nzagusubiza kuro maze ngende nyicaza abavyeyi ndabwira ubicaze oya jewe ukeneye mvi hano wanyemereye sinkeneye ibyo kurara oya ngo ugende ushike wamugenda unkwepe ntukazusubire kuboneka ntakugukwepa nzokwepera he hano hano ubura unkwepera n'uwa mbere nuko nyine yagiye wagiye kubwira abavyeyi amagenda nagiye ndumva rega bazakugora baza bangora ariko ga si benshi nyine ariko cyane cyane wowe ko ndabona ko ntacyobuza ko tutakundana nawe mana nyiri we nyakubwiye ejo uzagaruke kurumva maze yicaze musaza wanje niwe nyobwiraga nakabona kushaka oya musaza wawe ntabwo yokwanga kubera iki urumva ntabwo yokwanga musaza wawe ni inshuti yanjye nigeze kubimuganirira ariko waramubwiye narigeze kubimubwira kugira ngo nzi hano nabanje kwanza ndabimubwira none se yakubwiye gute iwe yarambwiye manze ngende mvugane nawe kubera wowe ngo uzugorana cyane ariko je ko ndana ntakugorana kwawe ariko uriya nawe zabesha nimba yarambeshe nimba yarakeneye gusa nyine andeme icyizere gusa kuzokwemera ndabizi none ko nabonyanga ukanyangira uko amasi ikibazo je nyamushira ko ndagira uruhuha bw'abavyeyi oya abavyeyi nta kibazo abavyeyi bo nidushake tuzogende batanabizi mama yontema oya ende ndabizi atabizi yo gutemera iki ontemera iki none se abantu uzobona baza bagenda bene uko nyine bazabagenda ariko jenge sinzogenda ijoro nzogenda mama oya hanyine kubera ko wankunze kera wankunze biraza kuko jewe keneye jewe tuzojane nawe tugende ijoro kugira ngo tusabe ngo tuzane musaza wiwe ngo tuzane bande jewe sinkeneza abasaza bawe twigendera ijoro niryo ryiza ijoro nibaza kugarura uzokwanga nararahiye imbere y'Imana ko nje nzakora kubera sinorwanye ijoro none kurumva wowe aho uvuga ngo abavyeyi bazokwangira kandi wanshimye tuzobigenza gute oya yega nimara kuba nje nzabicaza kurumva nta bavyeyi banje nyine mbabwire nje narahiriye ko nzakora mariage ntazagenda ijoro nimaraga mbumvishe niconze cyo ntibazanga oya yego nabo barambwiye sinkagenda wo kwanga nyabo nabo kwanga ntibazanga kubera ko abantu ba hano baragoye ndabizi baragoye ariko bazoshaka bagende bagushingire ngo mpaka wo hanze kubera ubukene bwa hano ubukene nta kibazo turabura ariko jewe kuba je nakunze kaza kwibwira niyo usaba turi kumwe naho izo hanze baba nimba yifitiye ubukene cyangwa basaza bawe kugira ngo babone izo bazaba batumira ibyo ngibyo siye ko ndumva atari byo oya wewe je nzabumvisha yega ibyo byari bya kera none ukunda abasore wanjye wanze abari oya kumva je ukunda cyane kandi ukuntu uno munsi tuganiriye hari igihe ino joro ntosinzira udasinzira gute kandi ni ukuri sinosinzira kubera ko urukundo rwarandenze kandi ikibazo gihari nuko udafite n'agatelefone basi tuba tuganira umuntu yon telefone musohoke unasohoka bakaba barantwara oya jewe noneho ga ngiye gushaka ifaranga zo ikugurire
kandi je ikintu cya mbere cyenkene sinkeneye je mariage none se ukujewe sinkeneye mariage kubera ko bazotangira ngo hanze ngo ugize gute ibyo nizo ndakeneje kumva je ukeneye tuzogendeshe nawe umunsi umwe batubure mana batubure gute sigo urukundo gwiza n'ubundi bazodushaka batubone bazotubona ariko kera twaragiye mu gwacu reka da jewe naravuze nzakora ubukwe none kwana ngenda mani ubu nyine ufite imyaka ingahe ubu nyine 16 16 ewe ntuzuva ku 16 oya nuko izo 18 uzokora mariage 18 none ishuri uzorangiza ryari ishuri ryo undi mwaka tuzokora mariage warirangije oya ni kure imyaka ingahe yose imyaka 3 oya jewe n'ubu nyine twogera suko panijoro oya ega ijoro niyo rya uzi ijoro ukuntu rimeze neza ijoro niyo rya mbere no jewe ngira isoni zo sino hagara mu kanisa mpagara mu kanisa ngo badushingire none si byiza none wewe tureke ntiturabaza abasaza bawe na mukecuru we wankundiye ndi mwiza kandi ko ndabona afite n'umutima mwiza uwe mutima kera wawinjiyemo basi nawe kose ukunjyajya kera utangiye kunjyajya wankundiye iki nibiye ibintu bitatu wankundiye ufite ubwiza nyine uri mwiza nyine mu isura aho ufite umutima mwiza urumva nyine ngo nashaka oya nyine baza bakubita bafite amakosa nkawe nambona nkawe udasa amakosa kurabibona nawe maze gushitsa nyine bwama woroha niko kwiza siko kwiza uko ni ukuri kabisa hanyuma nta kuntu basi ureba kuntu wamagara musaza wawe tukamubaza nyine ukamubaza ukazoza kumbwira uko mwavuganye oya ntakubita musaza wawe nje nabonye ari imfura gusa musaza wawe nawe akunda ifaranga icyo mwangira nico kiba uko nubwo bamubwira ubunyine ngo bamuheze 200 yo kwa matanga yo kwa magutanga ngo yoba hehe iwe ntiworeba ngo niki yo kwa matanga anje ga utifite ifaranga muzamusororera kandi ifaranga nifite kuri no rukundo gusa nyine ntakindi noreza nta n'udufaranga nogenda kaza yo kugarura ntituzokwisha uza amahoteli yuzuye kaza udufaranga n'utwogenda tukamaringa mu hoteli baje kukazira baje kwishyura kunyishyuza uje ndo umuntu mbambaye umugabo jewe nkamenya ko mbigenza kugira ngo uko mbigenza jewe uje musaza waje ariko yotohoza neza akamenya basi reka wewe uze kumuhamagara kugira ngo muganirize nimara mubone kuza kumbwira sawa naje ndaza kuza yego musaza yego nkakubwira nonoga jewe tuwabizi se ko twari dukundana nta muhungu wo hanze yego urabimbwiye none ga je hari undi muhungu hano nyabonye kandi uwo muhungu nyamukunzi uko aje kose none ga uriya muhungu yansabye ko ashaka uwo muhungu waba muri Afurika waba muri Afurika hano i Burundi none se wamukunze nyamukunzi kandi cyane waba muri Afurika waha nyine abanyafurika uwo muhungu bamwita ndesera yitwa Frank uramuzi yitwa Frank Frank se uwo Frank akora ibiki wamukundiye iki nikakura umuntu muri Afurika konta akazi ko muri Afurika konta agari akazi se no kuvuga gute niyo si tugezemwo imbara abongereza imbara Faransa sano bati ngo no man no life webyo wabibonye ati nta mafaranga nta buzima kuko nyine ni muri Afurika nyine
aho nese ko titubayo kandi nta mafaranga tugira nubwo tubayeho ga umusosi wabaye muke urabona ko nta musosi uhari nasose ubundi bw'ubushaka ujya ibingana nifuza umusosi twendi tuza tujya hari isosi y'ibishimbo ibishimbo ni ibishimbo kandi nyine ibishimbo by'ikigega byabaye kintu bimwe byakeraga wowe ukeneye nibe bishimbo z'umusosi ga w'umutuku byikigiye umusosi wa mu bugondo ngo ni kinuri cyarahindutse ga byabaye umusosi w'ikinuri jewe ga umuntu namukunze kandi yansabye ko azoshaka mu myaka tuzoshira atarantwara wowe ngo ni Frank se azaririmba ni umukinnyi w'akabumbu yize amashure ko umuntu wo muri Afrika ni iki wamukundi ni muremure ni mugufi ni muremure mwiza tumuzi ni mwiza cyane kandi je nyamukunze iyo ni myijogotoro karakubesha ntakumbesha ahubwo hanze n'umuzumbesha nkubwire n'amakuru none se abo hanze ikiza c'abasore bo hanze baba diaspora ico twe tubakundira niba n'uwo musosi urimwo nyine bari mu kuduha amafaranga tugasa neza wewe ikibazo ugira ukunda ifaranga icyo kibazo ugira ifaranga ga nibwo buzima n'isi tugeze wereka kureba ngo amafaranga bari abahungu banje jesi sino nakunda uriya nyine nsinyo nakunda n'umuhungu hanze uzi mbo kubera iki bazadushuka ndi hano ndi muri Afrika akaba muri Amerika sinzi ibyo harimo urumva nawe ntazi ibyo ndimo kuri telefone gusa arangunda ikibazo cabo bazaducanga uko hanze usanga afite nk'abakobwa bari oya ico ko ndacumva none se wacumvishije ico ko ndacumva ariko kimwe gihari ubukene urabubona ubukene ni bwinshi cyane kandi ico nakundiye nkundira abanyamerika aba diaspora n'amafaranga nubwo ugenda kumutama w'imyaka 99 abuze umwenezi ijana nubwo yora arapfuye ko ugeze hanze zari byiza none ga diaspora ga nibo dukeneye none wowe witwa Frank imbari bishimbo imbarinde sinamuze sindanamubona ko ndabona kuko kamwe kura nambya ngo uramuzi nkaho we kera wumvishe kandi nkaho ndamuzi twaraganiriye kandi nuwana jenda mu diaspora shaka iyo ni imitoma y'abanyafrika bazi kuganira ico kintu bashoboye ikintu bashoboye no kuganira ntafaranga bagira ariko abanyafrika bafite amagambo yabo imbari ibishimbuka byabaye byinshi none se amagambo nyine umuntu abakeneye ya sosi y'ibishimbo imeze nk'igitaka utomenya ariko reka nkubwire giciza c'aba diaspora basi kugira ngo ubyumve none ciza c'aba diaspora ni iki ngiki umudiaspora kiyo yagukunze azaba ari imyaka iyo ufite imyaka 10 izo ni inki 10 ayo sa amadolari reka nkubwire ciza c'aba diaspora iyo ufite imyaka 16 izo ni inka 16 none umunyafrika bari mu gukwa inkimwe nabwo bazimwe bakabesha uko kurumva yuko ubu bukene tuzobuvamwe none se tuvuge wewe warunshimiye nari ngushimiye aba diaspora nta mu diaspora nje kubera wowe ko ndakubaramwo nakubaramwo imyaka ufite nareba n'ingene n'ubwiza ufite nareba ninka kabati mama agiye kubaho agiye kwambara ibitenge byiza agiye kubegwa agiye kugiraga isafarika agiye kuba nyasafari we na Yuda taho mutandukanye ngo gute abera amafaranga n'umubiriya yemera amafaranga niyo mpamvu rero kandi wewe zambona mubagurishije Yesu warurimo oya sister utegezwa kuzumva ukazumva cyane uwo munyafrika yo mitoma yiwe nayijane yo niyo bujyajya ntakinta afite bujyajya arankunda kandi arankunda cyane kandi urumva waguyemo naguyemo wowe nyine ko mbaje kumureba wabaswe waguyemo kandi we narabonye uzoshakwa nabi tubonye ko kibasumba yashatswe nabi bikagenda bikamufana uriya niwe je sinshakwa nabi none nawe ugiye kumera nka kibasumba singiye kumera nka kibasumba je uramungu ndamukunda oya ibyo ndabyanze kamu sasa wawe uzumve cyane ndabyanze dukeneye kubaho dukeneye ubuzima none se
bayeho nabi bayeho nabi se nturi kujya abakubanjirije nibo batumye tumera gutya ariko baza bavuga ngo kiugiye neza kiushatswe neza ubuvuse ijya kabiri kandi tuba twungutse undi muryango ugira kabiri washakwa nabi ari je musaza utangi ubunyine utumvishije zo mpankubwira nuko ukamugenda ukama wimenya ahubwo bunyine maze kumva message ivuga yuko nuwa mu diaspora nubakigukeneye nje rero ugenda nubu aracyagukeneye kandi yavuze ngo arakugurira telefone yatatse mutangire mugani umunyafrika afite ikitani telefone yambye azoyingurira azoyikugurira yakubeshe kandi kajya kamata yakubeshe ubu diaspora yakubeshe cyane kandi ubyumve umunyafrika ntakitura kimwe afite kandi gandi muzampitiramo kurumva zihitiramo ushaka sawa tatu biriya ni ibyakera sawa tatu kundi umva umunyafrika nikaho insinzi abo yakuze takundo abaga uburozi bwinshi muri Afrika baza barugana cyane ntakundo imitomo yabo ni y'uburozi gusa bazamo bavuga ntabwo kumva wakunze uzo murota se wobo murota ari umusura murota kuva tumaze kuganira wewe wafashwe wabiguyemo naguyemo wafashwe wabiguyemo kundumva ataco kugarura wenda arakuziritse ndakuzirika gutangira bunyine giye gushiraho abakuneka bakuzirike ko kundumva wo warozwe umunyafrika sinyarozwe nyakunze n'uwo usanga avuye mu kumoso umunyafrika mwahuye mwaganira ariko nanone mu kurangiza kujya kumva birutuye inzu zose kandi kujya kumvira abakuru cyo wumviye umuntu mukuru uzugira ibihe byiza ukabaho neza none kuntu bimeze uwo munyafrika ndamukeneye keneye ko umugarura none mwaganira ntari keneye ko naje no mubona tukaba kabaganira twembe babiri kaba kumubaza kumva uwo ari we kumva nica afite kumva nica agamije nica akeneye ese wowe ushaka icafite se oya sinokira kushakwa nabi kuko nabakubanjirije bakuru bawe bashatswe nawe urabizi bashatswe nabi jewe rero ubwire bashatswe nabi ariko njenze ushakwa neza uzoshakwa neza ndakubwira wowe no muhungu nizuba aba diaspora tubakubitira amashini bo bazima nibo nta mu beza diaspora jenshaka nta mu diaspora bugira mu diaspora naragutwaye twatura kuba mu mujyi urukundo ko kuri telefone wararubona aha tumuri turahura turi mu cyaro turagira gute nimara ngo yankoze yamboneye kugira ngo afunde none tuzureba uzo mukunda kuntabayeho neza afite umugabo wo mu diaspora asigaye akazi imodoka muri ville atembera atigitiriya akubitiriya n'umugabo nakunze n'abavyeyi yahise bakurira mu kajoka arabazana ubu abavyeyi biwe batari baza amatara ubu bari mu matara bari mu kumakusa singama bagonera mu makuse bakabagona n'abundi bari mu kiraro zamujanayo umunyafrika uzokujana mu gisagara nuwari uzomukura aba diaspora mukomere ahubwo cyari ciza nuko uwo muhungu mu diaspora twamutelefona bwo akaza mugakora ubukwe ntabwo nzokora n'uriya muhungu nta mariage agiba muri Afrika tuzayikora muzoyikora mu ikore hari irutiyo mu ikanisa nta mariage muri Afrika tayo tuzogenda imbere y'Imana badusengere pamagarira uwo muhungu ako gahungu numve kagungo kwitwa Frank uwo Frank akora iki nzamuza akora tacakura ntakaza afite tanakama nawe uricaye aho ngaho umugabo muzima ntakufite niburaje uko biri kose gaje bwa ndashaje ga wewe ga iyo yari epoke yacu ga yakira ariko bunyine gisi tugezemwo igibega byarahinze jewe nakubwiye nta mu diaspora je kende buriya mu Afrika aba diaspora nibo beza nibo bagezweho ariko none nibo babaye indirimbo ga nizo ndimo twaturirimba gahaga nawe genda ushaka umukobwa mu diaspora sino shiki waje we genda ushaka umukobwa mu diaspora ubu ngeze mu bana kwaje kuba batanu ngezemo nuko gaje narabyihanganiye ivyo bishimbo byaroshe byija no mu mano no mu magufwa none nawe
uko nagenshejwe ariko natwe tukugenzereza ibyo ntibizokunda twe twokunda kiwananiwe gushaka mu diaspora jewe na kumurashakira mu diaspora aba diaspora babayeho muri no myaka muri bino bihiga ibi bihe byanyu ibihe byacu byakera gataba diaspora babaho bazega baza ari aba diaspora ari beza nibo bafite amafaranga kandi ko ndabona wewe ushaka kunjari ndagenda nyicaze mama mubwira none ga uko niko bimeze none tukonta imyaka ufite izo nka zozitanga kugeza mu myaka 10 gishaka ku 18 izo nka 18 azozitanga uwo munyafrika kwereka tazazitanga ngo nabuye nubyo ngo bamwe ari mu gukwa ingurube ibazo gavyaraba ngo ingurube zimwe za kera jewe nsa nuwo gukwa ingurube no niko bimeze ga nushaka mu munyafrika gezo ni ingurube bashikena kutuzanira da ninka izo ni ingurube bashaka kutuzanira mu mazu ta kindi kintu nuko mirikane n'umunyafrika ni ingurube wacu tushakira gusa uwo munyamerika wazozana izo nka kandi izo ngurube usange ga rero ga usange abana baje ngo bagiye ga kwa nyina wabo ga usange ikibazo gakirabaye none gatangurwe gadokeneye ariko je nakubwiye ntangurwe bazona ese ubundi uzunde ukabona ndo gukwingurube none wasega kumvaga ubwizaga ni mu diaspora sinanze kukumva ariko jewe nakunze nakunze kandi azozana inka zigenda n'amaguru paninguru Saugo rero ndavyumvise bazatunga umutwe umwe wibwira ibisazi uranganirije ka ariko ga namfite bakuru baje mfite abandi bashiki baje bakuru niwega nabonye wishikiriye mbese ndaje kubwira bariya nimara ariko nutareba neza uko wowe kundumva wowe wacanganyikiwe kandi senezi kuko uzugwara cyangwa usigaye ugwara sinabimenye ngwariki ndiko gahunda urukundo rwaruntwara Ono urukundo rw'ubusazi izo nkundo zari zakira none akanuva bakaza biyahura bakaza bagira gute akubinyira ibintu zarahinda naje ni mwanga ko nshaka uziyahura nizo ngurube tuzibura akumiro karaba uzazibura nazo nizo ngurube tuzibura oya tapava kwiyahura atayahura utumviye abantu ariko nuwumvira musaza wawe ukumvira n'abavyeyi gatura bafite ga dore nta barasha abavyeyi barahari ariko urambwiye ganaje ndumwishikira kuri mama nubwo wendo tari gushika kuri mama mubwire ariko turumvishije gusa kimwe gihari uwo mungu turamukeneye muri Afrika ntawomenya iby'Imana ariko gakera kazatungwa Imana izironkera ariko bunyine ganta bazati ngo ngisuka ngwiwera ikibonetsega ngisuka ngantikibi gipfuye none ga we kuba duteguje utarabikora umenye ko bitakibaye izo ganti bikibaye ga kuba wakera wabitumenyesheje ahubwo uratumagendera ijoro turanda kuzirika uraziri kunzirika tavanga kuzirika ngonagize dama kuzirika umunyafrika turamwamaganye nagende bazazirika ihene hari amaguta ngo ayamagende iyo bari mukusha hari amaguta nico kibazo gaca abanyafrika hari amaguta ngo yamayirukanka sizo bari mukirukanka ndabisi nuko agiye gupagasa tabuzi aho ngo abagiye gupagasa sizangurube nibazo gabyaba none ga aba diaspora ni mukomere aba diaspora nibo nyine gafise aturamya nibo bagezweho nibo bahari nibo basanka badufitega nizo gamana za kabiri nizo mara gaturamya ntamana umu diaspora jengira manu mu diaspora umugati nibo gabimigati aba diaspora ni bakubere no bimigati ayo niyo makuru none gasi twohomba umugaturi ngo twirukansa mugato tari oya ubanza wumva umuntu nawe mbere yo kushaka usanga barabanje n'abajane ari kuranga aho sinabsanze nanjye nakuye ngo yara ama epoke yacu yara igega cake gagenda shasha gabibe genda shasha yagiye ne epoke shasha gahuri mwoga mwavukega mu gihe cyavoka mu gikoma cyavoka ariko kimwe gihari nukuri ico nakuze narapfukamye ndasenga ndabata Imana ndagushimiye cyane keneye yuko mushiki wanje azogira urugo rwiza kandi kugira urugo rwiza nigiye wakumirikanye n'umudiaspora zose kurabivuga utarabona uwo musore numubona uzama wibagirwa wabo nuko bimeze cyane none ga ayo niyo makuru umudiaspora mfite bofu ngo ni bijimbo niko nubishe ngo yitwa bijimbo yaritse no kunyandikira muzamunaganira none dore kuri kuja kumucanga n'abanyafrika n'abaki none ga ega nawiri yarazancanga izina niwo muntu ngo ni bijimbo niko nubishe ngo yitwa bijimbo
iryo zina nararyumvishe nabo numva nyine bijimbo ni bijimbo nyine afite amafaranga nta mafaranga isinaga niwo muntu ngo ni bijimbo rero nabwiye ntaba diaspora ari amagukwa ngo ibihumbi ijana by'idolari ibihumbi ijana by'idolari mama azorinda apfa no kuzima ari n'ifaranga zomusangayo none ga rero nta mpamvu ko ngo mama yicwe n'inzara kandi yaravyaye ntari kurya karajya ibishimbo dore imitsi itangiye kuja mu gahanga none si ibishimbo sivyo kurya zari wa munyafrika akeneye kumubona ejo nicyo uzomuzana tuzajana sawa ndangije mvuga rero kumva nibwo bwenge cy'umuntu atumvishije nta bwenge bwabo buhari ariko kujya kumvira nibyo byiza bazati ngo nta gitugu gisumba iki ijosi wumva ico musaza wawe yavuga niwe muco nushakwa nabi uzoba wisenyeye wenyine ako nushakwa neza tuzogusura aho uzoba uri hose tuzohashika nushaka kubaze n'abandi nije murashingira uwo mu diaspora azona dukora ubukwe asiga ntaya asubireyo tacu gute ko tujya amafaranga wewe ikibazo cyo gukunda urufaranga amafaranga tuyafite nta kibazo ico nanze gusa tubeka bakibasumba tukabeka uzoba wubatse kujya nkiyo ufite amafaranga ubunyine bitu zaroroshe ufite amafaranga nuko umuntu yo bari hehe ufite ifaranga muba muri kumwe ababandi kurumva bari mu ngwa diaspora agenda agakora ubukwe bamara kubikora bakabaragiye wa mugabo akabayisubiriye muri Amerika akaguma tazaje ibishimbo siwe oyaye akomeza mweza amafaranga narabashije sanga aba diaspora n'abantu n'abana beza n'abana beza umunyafrika ariko so umunyafrika twamwanze cyane kandi ndashikambire nawe umuntu abawe bavyumve cyane babishire mu mutwe nagi hari nuwanga kumvaga turakuzirika turafata imigozi tugira abana mu muhana tukuzirike tube ngo wagwaye wasaze ni gute woja ku munyafrika uko kugwaraga wasaze abantu bakija ku banyafrika ibintu byarabuze byararangiye ubu n'aba diaspora bagezweho nibo bahari kabisa ndiyahura tubure n'izongorobe kwiyahura niko kutahari usega igikenewe nimbuza usenga Imana ugasenga Imana iconze c'Imana n'Imana yo mwijuru nayo ndiyakweretse umunyafrika ico ni kirungo bakurunze bagushize mu mutwe c'umuntu uvuye mu kumoso imbavuye kuraguza imbavuye kuzana ngo azagenda ngo sinzi ngo ibyasi ari mu gushira mu kanwa ngo bakabaganiza umwana w'umukobwa akamaba igifu gukiroroge kazamagenda bakwega gusaka amagenda uyata akamayarari atazi bakibasoma bararaye bashike birabananira bajwa yeze nuko nguko baricaye muri kumwe kibagarutse baho cyatewe niki si amagama y'Abanyafrika aryohereye mu kanwa basaze gusa ntakitura kimwe cera bona ntakitura kimwe kiri muso zabyihangana none ga wewe kuba tumenyesheje utwana nagiye aho gwagize neza aho byari byiza wagize ko ngenda cyumva waragiye utabitumenyesha ariko ko wabitumenyesheje umudiaspora unyina ari amatega ejo arabashitse mwaba umukora ubukwe nakubwiye ejo azoshika gutya nanje ndi mu mbere nawe uri mu mbere nararankuziritse ndakurahiriye ndihambuye sawa ntaco uwo munyafrika uwo muhungu ndamukeneye cyane ngo savuga ngo ni Frank Kurana rivugana abahe Frank muri Afrika ya hehe abahari ya hepfo hepfo azaruba ngo mu kibogoye umuntu wo mu kibogoye none ndatangaye mu kibogoye uwarushagwa mu kibogoye ukereye guhinga isi yo guhinga yararangiye yarashize ubu ngubu nanjana muri ubwo buzima uzashika mbingi samoko mfite ubwo bwiza buzohita bushira buzashira ndi mugwaje ubwo bwiza buzohita bushira buzashira ndi mugwaje ntabwo twohomba banyamajana izo ntibiharika banyabihumbi nabandi mwarabahombe ukuri nyabihumbi uri we nyabihumbi wacu ni we nyamajana wacu mu muryango ariko Yesu ni mwiza nzagenda iri joro ukabona uranze ni ibindi suko abashiki bacu babaye gute ko batagitondera basasa ba
asiga bishingira ku manwa ukaba wishingira ku manwa yihango ngo yanguragiye ngo tukicuza je nabwiye mfite ibintu bibiri nkora tagiye ndiyahura mumbure none muri Amerika ngo ni company gusuka mukora ukamukora ngo amafaranga kuzuza konte ngo nazokukomokaho bose bani basigaye babisha ngo amafaranga ngo bafite ngo amafaranga ngo bazojya ngo no bazoshika mu ijuru ngo azogaruka kandi mwisi ngo amafaranga gihari uzagende na ugere uzarebe ayo niyo makuru na mu diaspora tawo tuzahurira n'ubundi Trump yarabihagaritse oye Trump turamusengera amasengesho narayeneretswe ahubwo twamusengeye Trump yemeye ahubwo uranyibukije uranyibukije cyane mushiki waje gusa n'amakuru uvuga ngo narankoze igitaramo ndangije iri joro duhura na Trump ndamusengera ariko Trump yewe ntego nawe ni umuntu cyane Oriate yagize gucyama yamatibukari nawe ni umuntu cyane Trump ni umuntu mutoya cyane kiyo ntari hejuru y'Imana ni mutoya yewe nta Trump yarugaye byose aravuga ntawe uzoshaka kugenda Trump yarugaye ariko ta diaspora azoca hiwe mu kirere Trump yarugaye ko ntizotwara amezi abiri ninda kubesha kubwa amasengesho nasenze namenye Imana kandi Imana imenye bunyire vuba numvaga Imana kumva Imana ariko ari gitondo kimwe yanyiyeretse inyiyereke irakubwira ko Trump agiye yamimbwira amakuru yose uko ndayafite naje gakubwira naco kimwe pa nkubwira rero rekana n'umunyafrika uko amakuru muri Afrika ndayazi naje ko ndakubwira ngo nyuma y'amezi abiri Trump azoja gufungura nagiye kera sawa ibyo ndavyumvishe cyane niyo mpamvu bashizeho pass bashira fitiri byo wanganiza byose nivyo muri fitiri wenda tuzogushika muri fitiri aco twafunditse takinanira abantu bumvikanye niduhuza bizohura ariko kimwe gusa umunyafrika iwe turamwamaganye ubwo n'urupfu yayishe ubwo n'urupfu yashaka aba ngo ushaka ku munyafrika umusore wose umunyafrika uzogukoraho uzomwiyicira uzomwica kandi uzobabarira ngo ntacaka Imana ngo itazibabarira ngo nuwishe ngo kaje imbere y'Imana izokubabarira wewe ntizakubabarira kuzo nabigambiriye wega wagambiriye ntizakubabarira niwo biteraga si wowe wabitera wewe uzamara kumwica nanje kumwica ariko abanyafrika Mana mwisho bona badashubiriye bose ngo haleluya abona abafurero bavuze we none abanyafrika badashoboye ibintu abanyafrika bazabashije mu kibogoyi baje n'ahandi ariko apara kuza kudutwarira abashiki bacu abanyafrika situbakeneye ntabwo tubakeneye cyo twifuza aba diaspora turimo twumva muri ubu buzima ubutayu buraturambiye tumazemo imyaka myinshi cyane takiza cy'ubutayu je nakunze gana wakunze nyuma y'urukundo ntakindi shaka nyuma y'urukundo n'urupfu habwo n'urupfu kunda nawo wowe rwaza rwarurasa nta kibazo rumpitane sawa ntaco ntawuza wihakana afite umuhakanira reka naje mvugane ga n'uwo musore ga imba ari umusore imba ari umugabo ko nasaga ari umugabo ufite abana batanu wakubesha abonye ubwiza bwawe cyo yabonye ubwiza bwawe yo yabonye ubwiza bwawe yakubesha ntabo wumvishe ngo bavuye muri Kenya ngo baje gushaka ngo tubakubite ku madose imyaka tubaza amakritere tubasanga akamasiga umugore ufite abana batandatu ngo karazino ukamusanga karatwara abashiki bacu umwana w'imyaka 12 umugabo ubyaye abana batandatu uwo muntu usanga ari we inde wowe wita Frank inde wamuperereje neza uperereza neza ubona ko atari umugabo warataye urugo cyobera yataye urugo uramuzi wese yakuze kuva kera abikige ko barabesha yo yarakubesha ibyo nibyo wawivugisha sawa taco mushiki wanje kubunankunda kubuganiriye gucyuka barananganirije ahubwo unasenga ubwo rero reka dutegeze amasengesho yawe tureco yokora ariko umunyafrika we turamwamagana neza n'abasaba ntabwo mukwemereye Imana yaramwemeye ngo ni Imana niwe umwana w'umuntu ubsumve ko ntamukwemereye ivyo ngo warakuze kera waguyemwo se yabaye uruzi nakubwiye ngo Imana yaramutoye iramunyereka
mu mazisi ngaye mwamuganira nawe iminsi ingari rashize mwamugana nuganira gusa tabindi kuganira gusa nuko muganira mwegeranye kuranga mu diaspora bijimbo wa Yesu ni franc twaraganira bangu afite ibihumbi z'amadolari ngo amaze imyaka myinshi ugeze kuri 50 muri Amerika uwo ni umuntu ufite amafaranga Noro Frank ngo maze igihe kingana tumuganira nabo ese cyo muhuye azira kuki azana amaguru afite bajaje afite imodoka cyangwa zira kwikinga cyangwa ibitiri ndabizi bimwe by'abarundi azabagenderamwe ibintu by'ibiti cyangwa nizo bimuzana bimukuye mu kibogo bikamugeza hano azana amaguru yiwe aba yambaye ibirato bimeze gute ibirato zibeyi bijya bizabivyimba ukuntu hano urukundo bwikigiye basiga baruberebera muri image igihagararo uko umuntu asa uko umuntu ameze aha ni urukundo rugeze numubona zikanga naje yoshe nyine naje somwikundira kandi naje ndi mugenzi wiwe niko ushaka kuvuga rero nazo uhita mukunda nakubwiye gusa nyine uzamubona wamuvugana nyine ukwiye kuba umukwe mumaze igihe kirekire muganira kuganira gusa bisanzwe nta kindi kirenzemo nta kindi kintu kimwe tacu urabye n'umutima wawe wose ko ntacu uramenya witonde twakubujije abanyafrika witonde none se niki ka umunyafrika turamwamaganya kandi bataruko nguko utangira uyu munsi ko natangiye mbivuga kuva kare ugiye kuja kukiziriko turagushaka kukiziriko nk'ihene imana wahene murabona kuzirika kuko bigeze kuvuga ngo wagiye mu rukundo urugwamo kuragwa mu rukundo urugwamo naruguyemo nyine kandi akarusho ko kuragwa mu rukundo umunyafrika basaba kwiki yakubwiye ngo batunzika uherutse kunywa amata gihe uvugishije ukuri ariko ibo bari mu kuyango mu kibogo yaba amata aha amata nyine mu kibogo no nakumiro no kuri kwimana nakumiro no kuri mwana wo mudinzi karabaye nuko bimeze nuko nimba ari ibiganiro bisanzwe nta kindi kintu kirenze ndamubaza nta kindi nese kurana twokwegera kandi sinona mwita na bofu ahubwo nta munyafrika no kwita bofu ntabwo no mwita bofu gute mwite bofu se afite unatumye ngwara umutwe nde nta faranga afite ntaka afite n'uyu munsi gutangira amasano abonye utazogera n'abanyafrika kuvuga ngo uwo musore ngo ni Frank gasoba kandi kubona kandi muri kumwe